munsi turi mu kagari ka Buhaza hino ya Shapeli ndetse n'amashuri yo muri ako kagari. Ni umuhanda ugiye gukorwa, aha duhagaze tuje kugurisha iyi pariseri ifite ubuso 250, ifite umuhanda ukora umuhanda w'ivene ukora kuri kaburimbo igiye gukorwa, ya kaburimbo igiye kunyura pembeni y'umupaka wa Gisenyi. Turahagurisha kuri miliyoni 6 z'amanyarwanda. Twandikire kuri nimero zacu 078 300 8755. Ndagira ngo kameramani aterere kamera, tunge kamera hakurya murahabona ikibaya. Kiriya kibaya ni ikibaya cya kabiri cy'akarere ka Rubavu. Ikibaya turakimaze pe, abantu bari kukigura uko bukeye nuko bwije, ariko buriya ntabwo wajya kugura mu kibaya hazakatwa imihanda. Turi kureba ku muhanda ukaswe, murabona aka gahanda ni agahanda gakora ku muhanda ugiye kuzakorwa. Aka ni agahanda k'ivene gakora kuri iyi pariseri. Ndagira ngo bereke ikindi kintu, iyi pariseri duhagazemo yegeranye hamwe n'indi pariseri iri iruhande rwayo, zose turazigurisha. Muduhamagare kuri za nimero zacu musanga muri description. Imbuga zacu zose mumaze kuzimenyera kandi turabakunda cyane. Mukatuburana ibibanza n'amazu muri aka karere ka Rubavu ndetse no mu nkengero zako. By'umwihariko abantu baba bashaka ibibanza bikora ku kiyaga cya Kivu, turahari rwose. Nta handi wabariza abantu bazi ibibanza bikora ku kiyaga cya Kivu bigurishwa. Bakongomani nshuti zanjye ndabasuhuje cyane, tuhuje abanyamahanga mwese mwumva ikinyarwanda ndetse n'abadiaspora bose bavuye mu gihugu cy'u Rwanda. Turabizi ko mudukurikirana umunsi ku munsi. Ibihe byiza, turabakunda cyane. Gutsinda kwanyu ni ubutsinzi bwacu.